Trooper nag-Snem jong unongsan Hima. Minta kasngi ka arpun reuterik naitung arjar arpuwei. Kedai kasngi bakari ka Kynmaw Burom ya ke Jingjop kisipai India hak Thma Kargil arpu Snem Mynshwa. Ya kani kasngi latip kum ka Kargil vijay diwas. Bat ban ai Burom ya kisipai kibla IT ya la ka Jingjop hak Thma Kargil kabala sedang nadu kalai terik leber syajar kendai sepak kendai kendai. Bat kabala ne hado arpun reuterik naitung syajar kendai sepak kendai. Nolor kata kini kesngi kedai ban Kynmaw ya ke Jingjop ke Operation VJ ya kaba la sedang nak benta ban sembiang ya ki jakari kiba la syaklun jubor haga Pakistan haga than Kargil deras. Ha kini kesngi Menteri Rangba ke Meghalaya ukan rat ke sangma bat Lieutenant General KC Panchanathan GOC 101 area kila pendek sentiu ya ki madur jong Kapten KC Nongrom baru Major David Manlun Kiar ngot kirishlor na Meghalaya kibla IT la kajingim na kamta kari. Ha kani kasngi lay dan langru u Air Marshal Amit Dev AOC in C Eastern Air Commander Lieutenant General PC Nair Director General Assam Rifles haringkat kuwe pat ki sipai bersang thai bat ki baheng basam jong ulit Kapten Nongrom bat liet Major David Manlun.